السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى حديث القدسية برميني حديث القدسي بزان الله هبرا أغانتو إشكو بشك بيت الحديث القدسي بزان الله سبحانه وتعالى هبرا قرآن نهي إن الله سبحانه وتعالى هبرا كنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبي كتاب الله سبحانه وتعالى حديث القدسية برميني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى فرماني جاي وشتين درستي عمل هرچی کے عملی انسان کنتے هرچی کے عبادتی انسان کنتے انسان وتی وستایا مگر روچگی منی وستائی بگر روچگی منی وستائی. الله فرماني روچگی منی وستائی و ای موز و اجر ثوابا من دیا. چیه روچگی یک ہنچی عبادتی انسان وحدی کے روچگ بھی خالص الله سبحانه وتعالى وسته. اگر لوٹتے وہ تو روچگی پروشتکا اگر بلوٹیا وارتکا کسی نہیں کسی نگندی بلے روچگی الله وسته الله سر ایمان ہستے الله ازانتے کہ فرضی من سرا ہمیں وسته الله سبحانه وتعالى روچگی دوست بھی الله فرمانی روچگی منینگے روچگی اجر و ثواب من دیا. وگڑا روچگیات چی بایدے ما بسکیں کہ میں درستی عبادت نماز ذکر صدقہ قرآن وانق عمرة وحج درو الله سبحانه وتعالى واستببا خالص عبادتا ما بكني الله واستا الله كرر سبحانه وتعالى هما عبادت قبول لبان خالص الله واستببا. دقيق حديثي الله سبحانه وتعالى برمني من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى برمني قشتا مردم کے عملی کا عبادتی کا دیگرا مناگو شریدار کنتے ما أيو أي شركة يلو كنا بزا منا حاجت نيستي إي عمله وإي عبادته أغانتو دقرا الله هاگو هور بكنه وتي عبادتان توكا. النبي صلى الله عليه وسلم حديث برميني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما سئل عنه قال الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم برميني قشت منا جيشتر شما سارا چیزات روسي قشت کسانی شرکه منا گیشتر شما سرا ترسی وهدي کے جوست کنک بھی کسانی شرک چیئے وڑا فرمایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتر ریا چیئے ریا ہمیشہ تو عبادت کنے تو روچگے تو مثلا روچگی دارے یا کہ حج روے عمرہ روے صدقہ دے عبادت کنے اللہ واسطہ بلے تو وش دگے منا بگندا دگے صحیح بما دگے منی تعریف بکنا کہ عبادت کن گائیں تو اللہ واسطہ کن گائے بلے تو وش کے دگے طرح بگندا دگے بزان انتے ای چیزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسانی شرک کی و گیشتر منا چومے سرا ہمیں چیزا ترسیتے چیا انسان عمل قبول نبا ہمیں دولت کے تی روچگی رمضان خالص اللہ واسطہ ہمیں دولت سجے عبادت اللہ واسطہ ببا گڑا روچگیا چی بائدے میں ہمیں چیزا بسکیں کہ میں درستے ہر چی کے عبادتاں صدقیاں روچگیاں حج عمرہ نماز اللہ واسطہ بما خالص اللہ سبحانہ وتعالی واسطہ بما نی اللہ سبحانہ وتعالی میں عبادتاں قبول لکا.